اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدایا خداوندا با ما و تاجیکان تمام نعمت را عطا کن. سری پرری باشد، همه خوش و خرسندانه زندگی کند. همگی و یکتگی خانه، یکتگی ماشین، تینجی امانی، سری پرری کیف و صفا باشد. همه خورد و غل زند و شادی کرده گردد. منم با یک دیگه ماشین نه دوتا ماشین، یک تا BMW، یک تا آودی، بخشش سه تا شود میشه، یک تا BMW، یک تا آودی، یک تا مسیراتی خمالش و دوتا مالش، یک تا رنگش سیاه بخشش تا و یک تا ماشین. ماشین گفتم، یک تا کوارتیری 3 خانگی نه 5 خانگی و دو تا دیگه زن خوشرو باشد، فیگورهاش زور باشد و نه دوتا نه 4 تا، دوتاش کم بخشش تا کن 4 تا زن یاش باشد 18 خیلی شود دیگه 16. همه با کروچی خوشی خورسانونی بخشش کن. طلب کم در زیادشون میچی همین ده. آمین. السلام علیکم. شما چی فکر داری؟ همین دعای آغازی کردگی من قبول میشد یا نه؟ با فکرم نیمش میشد یا وابشه نمیشد. با فکرم پس که اگر همین دعای آغازی کردگی من قبول نشود، تو فهمیدی برای چی قبول نمیشه؟ برای اون که اکثریت رفتار و کردار ما انا همین خیل هست و خداوند میگوید که خدا در حقیقت منزلت و مرتبه یگان قوم و یگان خلق را و یا یگان آدم را دیگر نمیسازد تا آن وقتی که وی آدم در خود چیزی را تغییر نمیدهد، یعنی که جهد نمیکند نسبت به خودش، یا اون کوشش ندارد. میفهمید؟ این سوره 13 آیت 11 سوره رعد با اومدگی. یعنی من چی گفتنی؟ بسیاری خواست و درخواست و این پژلانی های ما، خدا دشمنای سرنگون کن، تاجیکستان آباد کن، این تو کن اون تو کن، بی اساس است. خودی میگن که با دعای کرموش باران نمیبارد. یعنی که ما با همون ژلانی همون بچه است که غازی ممنوزی آمین کردن که خودی همون بریم. یعنی که درخواست های بی اساسی بچگانه و گفتی و که پدرازمی اچکمی. فهمیدوسی؟ یعنی که همه این درخواست ها و این دعاها این همش بی اساس. یعنی که ما برای دیگرگونی شدن جمعیت یگان کار نمیکنیم، فقط درخواست میکنیم ای خدایا همین جمعیت ما نقش شود، خدایا آینده ملت ما زور شود، تاجیکستان آباد کن، تاجیکستان وای کن. تو خودت برای همین کار رو عملی شدن یگان کار کردیمی؟ تو هیچ کار نکردگی. تو خودی همون بچه‌ای که در دونی قوم بازی کرده ایستاده است و گفته ایستاده است که من این رو میخواهم، من وای رو میخواهم. برای همین دعاها یگان تاش اجابه نمیشن، برای که این چیزها به اساس. یعنی که تو
ту ҳушёр зиндагӣ намекунӣ. ту как будто под кайф зиндагӣ кардосӣ. гуфтоси ки худоё ин ту кун, худоё он ту кун. худо да ту чӣ ҷинми ё шведский столми ки ина мехоҳӣ вайро мехоҳӣ худо да ту ҳамеша дода мегирад. Не. ту вақте ки ҳамун чизе ки худаш худованд ошкор дар сура гуфта истодааст ки дар сураи Рад, то он вақте ки ту дар худ чизеро тағйир намедиҳӣ, яъне ки ту ҷаҳд накардӣ, кӯшиш накардӣ барои ягон чиз амалӣ шудан, мукофоти ин амал дода намешавад. вақте ки ту ҳамту шишта истодагию худи дар касси Макдоналдс заказ кароси. хеле намешавад. барои ҳамин мо барои амалӣ шудан, барои беҳбудии ҷамъияти мо, барои пешравии ҷамъияти мо ягон кор накардаем. мо фақат дуо карда истодаем, худо хоҳад нағз мешавад, худо хоҳад нағз мешавад. худо мехоҳад, не ки ту ягон кор накарда истодаӣ барои ин. барои ин бояд ки ту соответствовать кунӣ. ту аз худат сар кун. ҳамин ҷамъията фундаменташ ту, баъд оилаи ту. ту аз худат сар кун, оилата дигар кун, худатро дигар кун. тамом. якумаш аз ҳама ҷиҳоти беҳтарин, аз ҳама ҷиҳоти кабире ки ту мекунӣ, носро фардо. агар носкаш бошӣ, хоҳе ки ҷамъияти мо тоза шавад, хоҳе ки ҷамъияти мо тупой нашавад, хоҳе ки дигар ҷамшуд равшан нашавад, хоҳе ки доно шавад, шахси тавоно шавад, носа парто. сигарет бошад, сигарета парто. тамоми афёнҳоро парто. чихеле ки дар Қуръон омадааст, на? астағфируллоҳ. иннамал хамру вал майсиру ажсу риҷсу минал амали шайтон. яъне ки хамр, алхамру гуфтаги мал хомарал ақли, яъне ки ақлатро хом мегардонад хамр. ту бояд ки аз тамоми афёнҳо, ин ҳамаи ин чизҳоро ман шарт не барои ту мисол номбар карданам. нос, сигарет, вейп, снюс, ҳама ин упаковкаҳош разные, lekin это одно и то же. Рабочее вещество — это никотин. далее мегузарем. тамоми нӯшокиҳои спиртӣ. гуфтам ку гени туя ҳаром мекунад. ҳам ту тупой мешӣ, ҳам бачаҳо тупой мешанд. ДЦП, шал, каркур таваллуд мешанд. далее наркотические вещества. тамоми наркотикоя ту бояд ки нест кунӣ аз ҳаёти худат. тамомашро. чӣ гуна наркотик? хай инам ҳамин упаковкаш разный, не ки одно и то же. чӣ мисол чакида бошад, чӣ афён бошад, чӣ банк бошад, чӣ сафеду дигараш, чӣ таблеткао, чӣ меф бошад, чӣ мишка бошад, чӣ ашу ҳазор як намуд, акуман шарт не ин чизо. Это одно и то же. упаковки разные. ҳамин чизҳоро ту бояд ки аз байн барӣ. чӣ гуна аз байн бурдан дар кор? иншоаллоҳ бо муфассал дар ин чизҳо гап мезанем. барои он ки манам акун ин наркотикои сахта истифода набурдагем, ин носу сигарету ихе чизои ман кашидагӣ. лекин ҳамин чизро ман фаҳмидам, парофтам. ин чиз хеле мисол чандин солҳо пеш буд. лекин манам ҳамин шикаста хӯрдагӣ, барое ки манам аз Тоҷикистон. бояд ки мо ҳамин ҷиҳотро кунем. хоҳем ки агар ҷамъияти мо обод шавад, хурсанд шавад, фарзандҳои зебо таваллуд шавад,
оянда баъд ту мисол зани зеборо гирӣ, зани хушрӯйро гирӣ, ё мисол занҳо шавҳарҳои хушрӯйро гиранд, зеборо гиранд, оила он чӣ вақт оила ба қувват мешавад. барое ки зан зебо, мард зебо, оила мустаҳкам мешавад. ва в результате оила ки ин мисол ячейкаи общества ҳаст, общество вақте ки солим шуд, ҷамъият обод мешавад. ана ин дуоҳои беасосе ки мо озӣ кардем баъд ҳамааш амалӣ мешавад. ана дар куҷо решааш яъне ки решааш дар ману ту бояд ки нисбат ба худ ҷаҳад кунем, ҷиҳод кунем. ин ҷиҳоди акбар аст, вақте ки дар худ ҷиҳод мекунем. ин мавлоно дар маснавӣ ҳам гуфтагӣ аст ҳамин чизро. баъд ҷамъияти мо ба пеш меравад. ин хеле фикрҳо